Ta pelok bro. Sasngin na po phone ini Poco X3 Pro ini pelok kani ka phone damage ha. Ta pelok bro. Ka phone mentas ni ngecek ni phone kumno kalong nomlong ka phone kadang biang na am. Ta pelok bro, dia sabah Go 98 YouTube channel pelok bro. Mobile repairing itu Z mobile repairing. Ta pelok bro ni ka phone ka Poco X3 Pro. P ni ka phone la full damage na ni. Ta pelok bro. Damage na ni. Tip kadang long nomlong tip na namatay ra. Ta ngecek swa ngecek reading sa ka phone kumno kadang bungding na am. Cuk phone dan ka phone te karung ding karung tang kendet rumbun ra 1 point siya kani madung 1 point 1 point to cek ka phone mata magimpet kumna ka phone kadang long nomlong ra kadang biang nam law sa berhat te lupa ngabe ni video sa kamera. Ta peluk bro ka phone te kadang long kadang biang tung sulong no teng ini motherboard ni kalong de la damage ni tamatip ka kani ka shock network connector SIM card gitu ki wifi dah ni te nombor taram ta ka long nomlong gitu saya i berkhait tamatip peluk ka biang successful ta kabli sibun kabli sejar ngo te peluk bro sedang dah kam akan fix kini berkhait detail kini berkhait mana ni maaf saya berkhait ngam pernah ni ngap penat te nupna dah ni ngan ada kawira folder ka frame e kunjuk kalau juga ki berkhait sedang te peluk bro lo ngam ini video dan sedang mau kamah. Peluk bro ladap lagi gentah phone ngelong ni pinta ni phone kaskin original itu original berkhait ketiga mabu keren jonga keren ke LCD original kepadim jonga tu ada fix pa peluk bro peluk ke phone tip top habrio phone lah mana senyap laptop sekut
pelubrak phone phone tip top yang udah sedang kali ini kong ini phone betul full damage phone tu nanti untuk di ni pelubrak kepolisi bun kepolisi jarngu IP tapi ke video but ke skin original skin kadai ke panel ibrok hak yang udah sedang phone tip top lot pelubrak kepolisi bun kepolisi jarngu lagu IP